Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva. Vi gledate emisiju Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Odbornici Srpskog pokreta obnove u Skupštini grada pokrenuli su inicijativu da se društveno preduzeće Novi Sad gas prevede u javno preduzeće. I ova inicijativa je izazvala polemike i onako različita mišljenja. Zbog toga smo mi odlučili večeras da pokušamo da saznamo šta su pravi razlozi, zbog čega je Srpski pokret obnove ovo predložio, zbog čega se ljudi u društvenom preduzeću Novi Sad gas protive ovakvom rešenju. I ono što je po mom mišljenju najbitnije, da li će građani imati štete ili koristi od ovoga. Moji gosti u večerašnjoj emisiji su sa moje desne strane je predsjednik Upravnog odbora društvenog preduzeća Gas Novi Sad, dr. Jovan Gucunja. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Gucunja. I sa moje leve strane odbornik Srpskog pokreta obnove u Skupštini grada, gospodin Nemanja Starović. Dobroveče i vama. Dobroveče, hvala na pozivu. Gospodine Staroviću, ipak ću početi od vas. Da li bi mogli na samom početku da nam obrazložite ovu inicijativu, ja sam rekla odbornika Srpskog pokreta obnove, ali moramo da se podsjetimo da je i gradski odbor Srpskog pokreta obnove već u kampanji na poslednjim lokalnim izborima govorio o ovoj promeni društvenog preduzeća Novi Sad gas. Prvo da kažem, drago mi što ćete početi od mene, ali nekako uvek od Srpskog pokreta obnove sve počinje, da se malo našalim. Dobro. Da, pa kao što ste spomenuli u svom pitanju, u junu mesecu 2008. godine konstituisan je ovaj postojeći novi saziv Skupštine grada Novog Sada. Nakon punih 8 godina Srpski pokret obnove se vratio u parlamentarni život našeg grada i ja sam imao tu priliku i tu čast da ispred Srpskog pokreta obnove po prvi put predstavljam građana Novog Sada kao odbornik u Skupštini grada Novog Sada. Mi smo pokušali da u tom nekom prvom periodu, prvih meseci ili dva, detektujemo koji su to nekakvi najveći problemi sa kojima se građani Novog Sada, ljudi koji su nas birali, koji su nam mandat poverili, sa kojim se to najvećim problema se susreću. I ono što smo detektovali kao po nama najveći problem koji nije nerešiv, u sklopu koga može lokalna samouprava da reaguje, jeste jedna nepravda i duboko nepravedan položaj u kojem se nalaze individualni potrošači gasa, neravnopravan, kažem, u odnosu na, recimo, korisnike daljinskog sistema grejanja. Zašto je položaj nepravedan? Pa s jedne strane imamo korisnike centralnog grejanja, dakle korisnike novosadske toplane, koji svi redom dobijaju subvencionisanu cenu za energiju koju potroše u odlukama Skupštine grada, u skladu sa zakonom i tako dalje, što ništa nije sporno. Dakle, bez obzira na to da li je njima ta subvencija neophodna ili nije, da li se radi o ljudima lošeg materijalnog položaja, samohrane majkama i tako dalje, ili se radi o ljudima koji imaju izobilje sredstava, koji su vlasnici privatnih firmi i tako dalje, pa i tajkuni, zašto ne reći. S druge strane, imamo individualne potrošače gasa koji svi redom plaćaju ekonomsku cenu za energiju koju potroše, račune po 10, 15, 20 i preko toga hiljada dinara, a i od kojih niko ne može da dobije nikakvu pomoć od strane grada Novog Sada, jer jednostavno grad to ne može da učini, jer preduzeće DP Novi Sad gas nije u ingerenciji grada Novog Sada. I mi smo onda došli na tu ideju, pokrenuli smo tu inicijativu još u avgustu mesecu 2008. godine, dakle neposredno pošto smo preuzeli svoje, tako da kažem, uloge i funkcije, kako god to nazvali u Skupštini grada Novog Sada, da se zarad provođenja nove energetske politike, pravednije energetske politike, preduzeće DP Novi Sad gas u prvom koraku vrati gradu Novom Sadu na upravljanje, kako bi na taj način grad Novi Sad stekao taj neophodan instrument da bi sprovodio pravedniju energetsku politiku. Ali mi sada smo u situaciji da, za razliku od svih preduzeća čiji je osnivač grad Novi Sad, jedino na DP Novi Sad gas grad nema nikakav uticaj. Oni ne moraju da poštuju odluke Skupštine grada, gradonačelnika Novog Sada, za razliku od svih ostalih gradskih preduzeća koje predstavljaju Skupštini grada Novog Sada plan poslovanja za svaku godinu, izveštaj o radu. Mi možemo za svako javno komunalno preduzeće da postavimo direktora ili da ga razrešimo, upravni odbor, na taj način da utičemo na rad preduzeća koje su od interesa za građane Novog Sada. Sve to ne važi da društveno preduzeće Novi Sad gas, koje je u tom jednom vrlo, moram da kažem, volšebnom položaju u statusu društvenog preduzeća koje ni Ustav Republike Srbije apsolutno ne poznaje, ni Zakon o privrednim društvima. I da bismo jednostavno to prekinuli, mi smo zatražili, dakle, javno, još od avgusta meseca prošle godine, da se to preduzeće na određeni način vrati pod upravu grada Novog Sada, a da se naravno posle u narednim koricima utvrdi
obim i struktura ulaganja se utvrdi vlasništvo i grada koji je ulagao neke novce potrošača koji su sami plaćali, pa svi smo plaćali, sećamo se, po 1300 maraka ili više za svoje priključke, time i za izgradnju mreže, i da dođemo do jednih daleko pravednijih rješenja. Mi smo nakon toga avgusta održali preko 20 tribina u gotovo svim mjesnim zajednicama na području grada Novog Sada, dobili veliku podršku građana, dobili podršku svih relevantnih udruženja potrošača gasa i udruženja potrošača u opštem smislu, što je za nas posebno važno. I drago nam je da je nakon tih, eto recimo godinu, skoro godinu i po dana, da je i ostatak političke scene Novog Sada prepoznao tu našu borbu za interese individualnih potrošača gasa i da smo napokon pred onim posljednjim korakom dobijanjem podrške od svih parlamentarnih stranaka u Skupštini grada Novog Sada, da smo na pragu podrške, odnosno već smo dobili podršku od strane gradonačelnika Novog Sada i da je sve ono što mi činimo poslednjih godina i više dana prepoznato kao jedan opšti interes i opšti interes građana. Starović, mislim da Demokratska stranka Srbije nema isti stav u odnosu na ovu vašu inicijativu. Ja mislim da je to najmanje važno, vidite. Dobro, vi ste rekli svih. Pa rekao sam svih ili skoro svih. Ja ću samo podsjetiti u jednoj rečenici da Skupština grada Novog Sada broji 78 odbornika. Po svemu sudući će najmanje 74 odbornika preko svojih šefova odborničkih grupa stati iz ove inicijative, to što je većina od preko 90%, tako da možemo govoriti o jednom vrlo širokom konsenzusu.